Добрый день, уважаемые гости, родные и друзья. Сегодня, 9 августа 2023 года, мы собрались в банкетном зале «Насип» на торжестве семьи Мужаидовых. Сегодня молодые Малик и Патимат соединяют свои судьбы и становятся мужем и женой. Мы поздравляем от всей души прекрасную пару. Я Алла яхшы атынан болсын, ұзағынан болсын, төзеліп оңы қалсылар, қошылаған жайылар. Тойығыз бұлан бүгін барығызында құтлайман, саулық бұлан Насибне, Хайруддин ва Зарема. Сізге бүгін yorayma. İngне асил ахліну бүгін яқшылық күні. Gelin gelip şatlıkta Zarima, suyunçten толсын, uyum. Малик ва Патимат, бүгін sizin günügüz. Şatlıktan, kıvançlıktan толсын sizin uyuğuz. Neçede arı barsan, çırak yemek yanasan, kardeşini toyunna sayat, biyi turup kanarsan. Stollarda ne de var, süyüp aşağız. Bugün Malikni toyun, Sayat'ta, Ruslan'la başlağız. Çakıramasın ortalıkka, танцуем, зажигаем танцпол. Всем приятного отдыха и хорошего настроения.